Sorayım öyle. Залда отырған опалар, қызлар, әбилер арасында yok mu eken? Nuriye isimli mi, Nuraniye isimli mi kişi yok mu залда? Бар? Bulsa қол көтеріңіз, бөлек бар. Қоя? Aha. Nuriye mi, Nuraniye mi? Nuriye mi? Nuriye de tөгілдір енді, бөлек дегеш қолын көтерді. Тағын қоя бар. Балкон, привет! Привет, онда бүтінесі Nuriye екен. Бүтінесі байды. Теге бөлек дегеш қолар көтеріп секіріп тұра башладылар. Әллән енді бөлек төгіл енді жыр. Жырда, үне де бөлек, дие де бөлек, ейме? Теге, не үшін сұрайым, қазір қорқа башладым. Әр бір концерт алдында сұрайым, шоша жырлар алдынан. Вадим Захаров деген жашыны білесіз бейт? Кірәшін жегеті, Қоқмара районында концерт қойы бері башладық та, Вадим әйті, нешләп те Кірәшін ауылынан енді Пшилават деген ауылы. Нешләп сен Кірәшін ауылына келіп те концерт қоймейсің, Кірәшінлер концерт қарай білмеді білесің мәлі дейді. Мен енді жоқ шақырсағыз келеміз деп шақырды да бардық. Яңа клуб салғандар, 200 орындық шығырым толып отыралар. Шоша жырлар алдынан автоматым сұралған. Залда Нуриялар бар ма? Дегенім. Бір апа қышқыра, Рифат олым сен дурак мәлі? Надылар мұнда, надылар дей. Бірінші тапқыр Нурия жырын Надя деп жырладым. Пек жеңіл нәрсе түгіл. Нуриялы апалар, сізге бағышлап жырлайым. Не үшін сұрадым? Міне 31 декабрь яңа ел күніндегіне болған хал, енді бұл ойлап шығарылған ойдырма түгіл. Сіз бәлки мұны ешіткенсіздер, аны кәштерге де yazғандардыр. Енді бұйылғы яңа елда түгіл, бұлтырғы яңа елда болды бұл хал. Мен аны Салауыз Әкешінің 25 сезон уақытында да концертін әзірленіп жатқанда шоша әйверні селеп, бұл аны қызық еттіріп, анекдот еттіріп келіп шығарды. Міне бәлки ешіткенсіздер, бәлки жоқтыр. Иделвес деген кебетте 21 яшілік қыз бала кебетте сатып тұра болған. Түнгі сағат 3-ші яртыларда тәрезәні бәріп батып бір бандит келіп кірген. Теге қызның башына мылтық кетіріп тіреген. Давай бүтін ақшаларыңны, атым сені атам деп айтады. Теге қыз енді қорқып, атмасаған айырар ебі мені деп бүтін ақшаларын тұттырған бұл бандитқа. Бандитінді ақшаны алғаш, меңа свидетелер керек түгіл, мен сені бір атам, исімің нешек сенің деп сұрай екен. Теге қыз енді қорқып, абы жаным, атма, пожалуйста, мен татар қызы, мұсылман қызы мен, Нурия деп айтады. Нурия! Менің әненің де есімі Нурия бет. Нурия, извини, ғафу ет, мен сені аталмайм енді, әнеге атқан сыман болады деп, теге бандит шығып кетіп бара екен ешіктен. Ешіктен шығып кеткенде, ешік қырында охранниклар тұра бетін. Здоровый шкаф, амбал. Но менің сыман. Мына шол охранниктің башына мылтық кетіріп тіреген теге бандит. Сені болса да атам, есімің нешек деп сұрай екен. Теге охранник әлі қорқып, әлі сезіп, брат, не стреляй меня, пожалуйста. Менің есімім Денис, но достарым мені Нурия деп ертелер деп еді. Шуңа көре дүния қалым біліп болмай. Нурия апалар, бұл жырны сізге бөлек етем, емі? Тұрмыш иптәшіңізден бір бөлек деп қабыл етіңіз. 8 мартқа қатлық бөлек көресіңіз. Жоқ, бір бөлек болсын, емі? Yürekteyim dolkınlana üzülüp küresin bile Bu kaderlik şiberlikli Kuday bilsen hep bire Ak gülümeğini giyesin Güldey matır ikensin Nur yapma Üzülergini dinmesin Ak gülümeğini giyesin Güldey matır ikensin Nur yapalar Üzülergini dinmesin sizge Normal mı? Şeşlerin altınday bal kebittin tulgan ay kebek Gözlerin şul kadar mattur irinlerin bal kebek Ak gülümeğini giyesin güldey mattur ikensin Nuraniye gözlerini dinmesin Ak gülümeğini giyesin güldey mattur ikensin Nuryuşke gözlerini dinmesin Şol Nadılar yok mu nadılar? Nadılar yok. Yok nadılar yok. Girgen kızı nadı şunu sorayım. Bilmedim ekendir. Qayda da yürek türümde yürtem senin resmini Ülgende de irinimde olur senin isemin Ak gülümeğini giyesin güldey matır ikensin Nuriye gözlerini dinmesin Ak gülümeğini
bilsin, ko'zlargina bilmasin. Bek zo'r rahmat. Allohning rahmatlari bo'lsin. Alloh rahmatlari bo'lsin. Bek zo'r rahmat. Nuriya opa, Nuraniya opalarga bek zo'r rahmat shashaklaringiz uchun. Shoyaramgina birlik yuragingizga yaqin olib, ranjib o'pkalab o'tira ko'rmagingiz tag'in. Bu bola shashak yerga kelgan ekan deb. Ol shashakning narsasi bor indaymi? Ne oshab bo'lmay. Men o'g'lim kanishni hozir sezoni birer bot it bo'lsa, hatto bu ot iti orta oyog'igina bo'lsa-da. Bek oldina da qiziqmayman. Shu yaram jamoat bir narsa kerak tugul, bir narsa kerakmi? Paka. Mana shashak degandan legendarniy shaxs Hamdun opa Temirg'aliyevdan so'ragan edim. Hamdun opa, aytingiz ali mumkin bo'lsa, mana sizning yoshroq vaqtlaringizda, mana filarmoniyada ishlaganda, mana qo'yam biladingiz, jashlar, mana bu jashi populyar, bu jashi bek populyar tugul, bu ali mana boshlab qana keldi. Nechik belgilaydiringiz deyim. Hamdun opa aytdi, "Opayim, bizning vaqtda boshqa turli. Biz sizning simon otlib televizorga chiqmaydirik, biz radiolarga sirak o'ylagadirik dey. No mana olayda belgili bo'ladir edi, kimning populyar tugul ekani. Kimga konsertda kuchli turib qo'l chavalar, kimga ko'proq shashak biralar, kimga ko'proq konfet biralar, mana shosha jirshi no tomoshachi yarata, demak ularga bo'lak beralar, demak ol populyar deb sanaladir edi. No mana menim turkimda yeridir bir yosh jirshi yigit endi jırlağı da eybat, tomoshachi da bek жылы qabul etdi, qo'l chava olqishlaydi. No shashak bek sirakilagadir endi o'zine dey. No bu hitrixot o'ylab topdi dey, konsert boshlanır oldindan boshdan birer bola chaqani ko'rib oladi, o'zi yana chaqiradi, kisasidan 10 so'm chiqara. Mana o'g'lim senga 10 so'm aqsha. Ona shashak kibiti. Bar o'skanim shashak sotib oldi. Men sahnaga chiqib jırlag'ach, menga shashak mindirasang deb aytadi. No bola ko'ngli bir qatli endi, og'aysi narsa aytgan shuni tinglay. Barib shashak sotib olgan. Tegi og'aying chiqib rahatlantirib o'zining eng motor jırlarini jırlagan. Tegi bola minganda "Mana og'ay chatsag'ing, mana izdashasi" deb aytadi. Endi menda ne izdashasi, ne shashagi. Yo, tegi olib kelgan shashaklarga bo'lsa, tegi mingirib olib o'tirmagiz, hamma. Tegi o'qshamalla deb turam. Mana bunda yozib ketganlar, o'qiy, rashifirovka yozganlar Rifatga. Rahmat, endi fantastik artist talantına degan. Rahmat. Rifat bolam, talanting cheksiz, xalqning yuragine kirib, ko'ngilling yovlisan, yashingda, ijodingda o'ngishlar davomli bo'lsin, yozmishlaring, zallaring, tomoshachilaring bilan to'lib tursin degan Allohning rahmatlari bo'lsin. Amin. Amin, shulay bo'lsin. Amin. Bizga rahmat. Qo'ya solib ekan. Bunday birini shitga berasi kelmay. Mana bizning aytdimit endi konsert boshlanganda bizning Tatar xalqi aytimlarga bek boy deybaymi. Mana tag'in bir aytimizga kelib tushdi endi. Nechik deymiz ali bek tanish bo'lmagan kishi bilan oralashib qana kela boshlagan vaqtda kiyimine qarab qarshi olamiz. Aqlına qarab uzatib qolamiz deymiz, deymi? Mana aql illa narsa bo'lmaganга aql bilan kiyimni to'g'ri keltirishga tirishdik. Motor bo'lganmi, yo'qmi? Ha, o'ylab qo'ygansizlar, bu bola qayimning bir kostyumi, shuning bilan da maqtanib bir ekan bu deb. Yo'q, mening kostyumlar bor. Men bunda kelasi bo'lgach endi 5-6 kostyum oldim. Mana olishtirib tashag'asi kelar, ish yonib turadi, deganlarini ko'rsatib ulgurmanmi ekan, endi ulgurmanmi ekan deb. Shunga ko'ra olishtirib chiqsam beraymi kostyumni? Men kostyumni olishtirib chiqam, yangasini kiyib chiqam. Mana sizning qarshida qizlar bilan tanishtirib ulgura olmagan edim. Siyladim bit endi, mish chatnab turadigan mishar qizi deb. Mana har bir konsertdan so'ng yanisi sholtiradi konsert bitgach, "Balaqayim konsertingiz nechig o'zdi?" dey. Bo'lsa qizi siyli boshlaydi. "Yani konsert ayvat bo'ldi. Qizim seni yoratdilarmisin?" degach, "Yani Rifatga qaraganda meni nig'roq yaratdilar. Qo'lchaplarda, qo'lchaplar dey."